turi ku igororero rya Nyarugenge, nahafungiye abagororwa benshi cyane bafungiwe hano mu mujyi wa Kigali. Ni gereza yitwa Mageragere. Hari rero abagororwa bamaze kurangiza ibihano byabo, bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, bakaba barimo gusoza ibihano byabo, barimo gusubira mu miryango yabo. Bamwe twaganiriye bafite amarangamutima menshi kongera gusubira mu miryango yabo nyuma y'imyaka 30 bafunze, nyuma y'imyaka 17, nyuma y'imyaka 20. Bamwe ntabwo bazi aho bajya kuko baheruka imiryango yabo kera, ntibari bagisurwa. Abandi ariko imiryango yarabakomeje ibitaho, barabasura. Ubu rero twari kumwe nabo. Umuyobozi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda rwatubwiye ko mu bagororwa 120 bari barafashwe bakekwaho jenoside yakorewe Abatutsi bafungiye mu magereza anyuranye yo mu Rwanda, uyu munsi hasigayeho 18,000 batageze kuri 20. Murumva ko ibihumbi bigeze ku 100 basubiye mu miryango yabo, ari na uyu munsi nabo bagiye kugenda basanga. Tugiye rero gukomeza kuherekeza bamwe muri bo, tujye kureba uko imiryango yabo ibakira nyuma y'igihe kinini batabana nayo. Nico, bravo. Bravo. Nico. News? No, mama. Mama magana ringi gutare. Ndavuga ibintu bintu na wapi ntabwo byakora. Itangaruka nibuka. Urabona komeye. Manshi. Sango feza uracyazambara. Wakwiteze cyane. Ni Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, kuri gereza ya Mageragere.